Bono kusitwa kora maji by elections. Dr. Kengo Fred Matiang'i ere birogo byansi bitatu. Kenya Maiya, Ekerenyo na Nyansiongo. Ndete kwira chinga kechi kubatevinga. Ebirogo biri Matiang'i kubwa it was expected. Alternative njalengo ngabona Matiang'i tere tekero keli. Ncheraki. That one it was expected. Lakini kire process yonsi pia lengo nire chinga kichiane kuligiri ibintu bino bigase no kolekana. Nenda se entire process nanyo timtu birenga bitatu. Ndete gusangana inuga lakini ndara kora boigo onye nali tukuli tangani okora chi video chane gaiga ngogo sava subscribe yonde yakabere namba nera nyote to kamba nenchi ngagere sim bali bara kan support channel namba nere yubado na go sava kwa bera na ile chinga kisana ndara upload video ga chiba election twale ngo campaign kora mangana bero bia nduto enge chini to wakisha mangana bero bia intelligence ga naga mangana mbiyale so we katago ke kirege ndo kando to la de kiro kilinka ibirogo biru bitatonka now tiamber direct se binto na nyarete korra se by elections each challenge sato Nyamira County. Ladies and gentlemen, indi tangani nick a coordination yalinga seva na inchi ni viongozi na Matiang'i ne ya maana kabisa ditukuli tangani tukara mabuki sairo nyambaki sesa bakasino wakachi campaign chabo nkunyu yalinga bija wakamagocha public Chie mpicha Matiang'i chagu si chonzi pikuru kisi county chikagu Nyamira County. Ika asheka kuru zaini. Kibage ndia kaguo. Faronga agacha. Ponzi pipa kapuatira na waka make sure nga campaign ya kolu ya maana. Ntoma etenga ntuwa leko match. Aba ndo wati chibe ya safari babo UDA. Ntuwa leko match. Kala gochia. Lakini ndo kia muimu tuwa make sure tenga Matiang'i ya nyolire. Ekirogeke. Aba ndo nyolire ku understand. Ningi kika zaini. Yes. That one happened. So the coordination. Okubwatira nokulitua roche se viongozi abananchi no kwa maana okubwatira nokugwa chite mpaka litukule liye kwakachikura asitwa nyortenga abantu bakore tukurwana chigun abananchi bayimoka igoro bate banga no karuga nibwete ngosora ali netumotigoro amyo geti kupi kuri Nyamira gatama so na obya sambete so aseke maana abananchi biamuno sana asa abantu ba Matiang'i makore tega singia aba viongozi bya kusimo gachamo mugakolega zamani ekinege ndo kya muhimu kya lengo tikatushirikiane go mpaka 2027 kyachikura cheri now ndo kinanya ndakora nike aba gusi viongozi mbobe mogo tumeka tiatebeke maendeleo ninki moroche nyamoka kuboli una Matiang'i na ki nyamoko ngoroche tokuboli tokwero obo atine no by election obo MCA Ekerenyo Otebanje mnandoche nomungwano kurukongara. Maletango akakigusi Matiang'i akamoko boko genda mugole campaign. Ebe samoganeti heyo ebintu moganeti hebi. Nyamoka makuimoka oyo kabeto ngaro chisi Matiang'i amekumuka chako genda asangacha go support yomondo Ruto. Nchira kiyo. Evyongozi byakusi mbobe mogo tumeka. Njira tejo eba election yako bagusi inge viongozi byo gutumika kwira ni Matiang'i nze nabagusiboka maroje Ruto Nyamira tajete nga nabagusiboka batumira ngenda mumoite nene mama kwimuki chindege chigali ibirungu chu nga Matiang'i moja kuita boy nchirakie now tika nabono ase a candidate yoka ekama kwikira bono ngabona bagusi eviongozi nabo tume kuri chinkorro aba chinsara ibinungu chu ebibago bache kuita omugusi yani toikere mpaka omugusi yawe ita omugusi omwabo omugusi akuboka mambe kabiso esibyo beka chianga chibuti mukike nunguchu nga no omugusi omwabo acho kuita igole chikura inga abacho kurone sei Matiang'i abu nga ya manyi nga ita agenda ya magusi nga ya agenda obo soku sana ndeto kwa no mushimi osoro anga mungu naro jo sauti bugira ngolo gotevinga anga gwochite kali ochikokole campaign otimeru mwino ayo kwana kagotoroka ejure bia lakini injera kyoko chikotomo chikurwa ni Matiang'i mpaka osoro kumga tanga Matiang'i igendo ikara akole no kuline kirugo estulia chikubeke kirobo akita kirugo ngeyarate injera kiye mokole bintu negusi nyacha sakale boniga onjo kirembera ime onjo kire pi akaikoliga mora Otenyo boniga sakali akumetina wa abana butwara kurwanira togoselia musongo kurugusi Simbarati na rumugeta kagenda mpaka sako kunyamaiya akaditukulia matanga akateba umuntu kwego bemsiye no siemo akateba UDA ne chabnerache
osiemo gotenene wagochugocha ngomonyora bari simbarati nge yemogete enda gochukotara turu mundu kuru DM achukurwa ni mugako kwereire umugako uri umwana yagasira kabisa mariga abantu banyamira kijumura matanga tukamwanga umugako uri kwikaruzi kwa atinyi kwa mariga umanye kuimuka uimukia abantu muchukudi campaign umugako uri kwereire mogo chiare aro mogo tobwa pi asibyozi pi mogo tobwa ngaboni nimubote campaign nyamira kabisa nyama ya mutage tumugako uri kwereire nende bada au miemono ya nima tenga simbarati na bento kolega sir Matiang'i lakini mogora zumba Matiang'i mojo kolega sikomo njira tejo abagusimura atumeke njira ngamne teko bagendo ya moro kirobo soko nende ngo bateke maene ga mogo chiko siku sikalia asenye jogurwa ni Matiang'i abu areba pi eba baona Matiang'i ubere by elections yiranga sato baona kanya 2027 kanya 2027 mumanye bindomino bicho kababona sauti mugirango ngulikere muro ego video sora bero 2027 engima zairi janda ngai ni muro bona mucho campaign nyamaiya mucho ko campaign yekerenyo mucho ko gerenya nsiongo ngojeni mutaona byasambire byasambire ngomugusi abwate nsara chikora so mugusi otamogwasarite chinsara chagatumikire kali kumyokia abayibi n'abayibi cyombe bakuru uzenzigizi na shimucho gutumika gwetera mugusi ocho wakekura okwerigire bogambi okwerigire maskani egento kenanya dekora niki there's what you call infiltration twanyorenga yes Matiang'i nabwete chikura chonsi pisatu nabwete chiba elections chisatu lakini problem nero problem ine na nyubwete kama onyorango muntu judi nabwete chikura gusi ndete kubulia bagusi asimole bonika yaliko bange by election njali ngel doret ko sisugo yali siruta guru ngwanda twalinge tubi ko muntu UPO tumatenga tenena to ende campaign tole mete kabisa tukutara tuku njai ko nyalkan igobono abagusi asimole mwezi pemo abeta ntubangere nena abantu bacho kuita abagusi abanyene abagusi batomire tena batendo kira ndubatu mungwano kunguna Dedan Kimathi amuno barwa niti musongo bakamusali ku Kenya umuntu itete Dedan Kimathi no ikoyo omuabo chitaka moita aba ikoyo bonse bakwete abantu baba itete naba ikoyo bamuabo igobona nakingo bateke manenga umuntu ujukoyere mugusi no mugusi omanyene bona bagusi abo ngocha bali gusi tobalende kabisa kero nyoro umuntu yudi abate chikura gusi chikura nga abachikura daiba ne 200 echaki chikorwai tubate Matiang'i bate kero kyayega chikorwai egento kyangu reta mone pi asomo yo ne menende tokera chinga kechi kubata bimbia epie ya Matiang'i korku ngachoki kera Matiang'i akore tiba elections yare chikangeka na Nairobi no atikira tegusi aka coordinate team kabisa aka make sure mangana akorubia egento kyanko geti mono epie yemo geteka genda nyagitari asaba ndoli bara chinsara abandi bagakune ibago abandi bagakuna magina epie ya Matiang'i yachiete nyagitari karoyo maso yomo ololenge soba bakamutaro yo maso yomo balibanya ati gwaka nuchibiri bye nyagitari Matiang'i akabakanira bonds balibanya ati kororu bakaye kende bakaneti bakaegwa ejwere biyasa onye siasa akawaida nga abaite tukero monda kende kivyake igo first of all nditugere chinga kicho kwa Matiang'i team yae mbiya mwako tegasi asoko visit ando bali nyagitari nenje bonongere ni chinga kichiane mbali yo maso yo monyo kubato yo mu miete ngenamba yae tomanya na kibaga saine tomanya Matiang'i umanyire na umiete onye ka umiete toranera na kyako koy na batabinga ncheboniga ne informa onye mubato mu chande sikagari mugandi Matiang'i ajo go sort out ntebi onye mubwate nchirende muraga ntukonya Matiang'i ntebi weki around yetute ne farm torenga gusi toiletera maskanio njira teyo mondaguru asakuru no mu chumba chorere gusi akumuki bago bichu gito mu gusi wakegura njira kie how mu gusi yako tene kabisa kirogo gali akoteni umuntu ekiro kabisa Matiang'i oteni umuntu ekiro alafu kama ukaita abantu baninga kumusalira Matiang'i enyanda mwime yu paka tonye kori 2027